Cégur chailir gáil leis a grúpa tháinig champagne rahanamí Domhnach Seachnaill slán na Buaicphointí ceathrú canis hrisint. Ina going a bhí craobh na bliana sicata cumnú de CLG Wolfe tón. Gan a chá chuúlín atras a lé canis go fán díad se Wolfe tón. Ní bhánach tóg na fág na thug raigar a chéile. Bhí crána flairtas com an gagan sa bar teltan don Highland Simúil seo. O gaelicgáir síos lár a chuirt an a chic amach ar fáidir sin Ceannais gan áras. Cluiche Buaicphointí níis há sean serváide nó có Owen Donegan's Buaicphointí isteach agus há sé curtha tríd na cosa ag Tom Gavigan agus sa chéach na súil. Ha báid aim sé Wolfe tóns. Doch Reggie céimhéid nóméid nó second bhfuil an líro I lábh chean do stimróí Wolfe tón an sin, sa dar óra bhfuil si de dó drú an gúil. Feite Kinsella, Seochuin Duggan. Cons mar an chitóg ag Duggan. Bhí fear goil chitóg úntach ga Caslo. Mitchell, Pointó nimmert a bhil. Bhfuil an chaide casa da agus chun cocham na féin a thuirt a com daim siad ar an na Pointe. Conor Duke. Déta sé rá Pointe aim siúin sa hí lách go meimiis ar na scór céan a mahanana samí a gceart a gom. Agus Brataráiste me hen áirde. Sullivan. A Laura Gray amach an áirde. Lapa chur aige leis a gaid. Ach she's fear Wolfe tón tháinig nuas le sin Oisín Martin Oisín. Pass live a das. Go Ross Gallagher Ross. An sain chitóg aige. Bia sásta le na chitóg. Sa sé chur a puint chun tosaigh aige. Sin a raibh agus léirú bra ríist na línta díreach bhfuil ar siúlach go Oisín Martin I Lorna Parka anna caibhlann to Lorna Parka le linn an tróna an seach an tas chun cín. Kinsella. Sé lígan teir go teach an íoch cicáil isteach. Sa chuoine héinse Buaicphointí Duke. Siar go Gray. Cos das is fear le Gray úsáid. Tá sé ag trabha leis ar deis ar bhaid ag Gray! Tá sé báirte san angach ag a bhar mór. Well, as facadá sé sin fór an siad an líra a chúne dúirt mit céim fánach bhfuil éon glúiseach tíisteach an cé dúirt a chuir siad an bróg leis an líra an sin, de clach sé annach chuid coscéim agus sé a dó a drun na cúil an sin, thug an réiteoir an buntáiste dó agus daire leis an cúil ach faoi óhad níos mó nach chéir nach chuid coscéim ag an sin. Owen Donegan, Owen, passáilta taobh with Boyd aim sé an a bháil fiú Tim O'Sullivan. Is é ar a bhrám chuirse lapa clé leis a gaid agus stop sé an Boide. Agus a stócha de bhúil sé chuine cheann na chusantóirí freisin so ardthabhail an seo ríis. Iad a bhí blach an sin an lán cúlaí fórsí Blake an sin agus an sin daire leis an cúil baire lá féin a chuir leis. Ó, stáil, min agus Ben Duggan é a chuir líon an sin an. Agus an luasgra fuha sé mithe dan glúiseacht áirithe sa ach ní nach puinte atra ar deire O'Reilly. Pebh stig seochain Quellán ní achos deasaige bhfuil. Prabal nó sár an trícín do Pointí ag bin an ceathrú count. Mid ar chó scór agus an fearsan a rís sárán offion na gáin. Se na chhlagar Buaicphointí Conor Gray ha báid a bháin i gceann sé tuair fear rís. Na ha bháil ag ó gaelicgáir. Ceap Gray raibh aige mechan tar na bháid ag an báutsan. Ní raibh se choíisiil. An chaid tríéis leanú machas lábha Mitchell. Bud sí piúchas suas ag Ross Gallagher tá réiteoir a feire an réiteoir a stána. Níl na dóg an na bhéalaige, ha sé scaoil le cuairsaí amach le Wolfe tóns curtha Martas Peile na gaiachta. Piúchas suas ag Keely, Seochuin Kinsella, ha puinte atra, ha deisige iad a chuir chun tosaigh nó níos iad a chuir ar chó scór, ha sé laistigh don scua. I chéad báut inniu Kinsella le puinte agus ha mid ar chó scór. Seochuin Wolfe tóns ha tréis bheith cruthú néirt san deisina bud Ceann Eilean sa anna kick. And Mark Gleighton, Neil Sarán le puinte eile. Ken tionchar aige a bheith aige ar torra Cluiche áidir sa Cluiche ceathrú canis craobh na mí Conor Duke. Se Laura Gray kitó agus Lloyd a sé dinta go maige bud sé tuair ben na puinte tá ha sé feire ha sé stána bhfuil sé céiliúr a hambaid. Ha sé chutha puinte chun tosaigh aige.
Pasloive, ha Caslo fós, tuairt fé rúthar fight Caslo. Casan sé go hálainn. Tuair sé fé na Phointí ní bháin go dúra sé fé, a chaim seo sé Phointí. Yeah, seachas over an a chrú an sin ar Shane Glynn a bhíar stoppa chur leis dair leis an spás a cruthú dó féin. Conor Dúchar clíhan amháin, Costello an clíhan eile agus tá Bernagá cúlín an inis. Seans an seo mai. Peile, Caidard an banán séite agus! A sí mé. For real. Níl sé aimsethe brise crí. The Wolfe tone, Coleman Goggins. Tarna bhíon as a chéile, ha Domhnach Seachnaill tríéis Buaicphointí ortha agus cé a cheapacha. Absolutely delighted to get into the semi-final. The performance, delighted with that as well. It was pure heart, hunger and work rate that got us there. When we think of it 2 weeks ago, we were out for about 10 minutes. And to get a second chance, I think we took it with both hands today, thank God. The last 3 years in this championship, we've only got out of the group by the skin of our teeth anyways. You know, we've only had to win games by a point, and it's always been so tough. So to even lose games by a point here, you're not too far off it. So once we got the chance, you know, we just relished it, and we had a great 2 weeks training. They don't come around too often, so we just took it and had no fear. What is it about the knockout football that suits this team? I don't know. When it's on the line, I don't know, it just seems to get the best out of us, you know. Like, we've been through a lot of, you know, bad days, crappy days where we've been on the losing side of that. So I don't know, we're sick of that, and we just want to keep on the winning side of it as long as we can.